He tai o hi Māori kua tīpako hia ki te kapa poi tūkohu haua o Aotearoa mo te tau mā heke heke hunga haua o te ao a te rātau. Engari, ko te mā harahara kei kore ia e tai a tīrana atu ki taua whakataetai, nā te nui o te utu. E whakaharatau ana te kapa poi tūkohu haua o Papakura o tētahi whakataetai arohe a te rawiki. Engari, ko tētahi o rātau e whakarite ke ana mo nā tau mā heke heke mo te hunga haua a te rātau. Oh, all good. Just confidence and all that, yeah. Ko weremu pōmare tēnei e rua te kaumārua o ngā pakeke, he kai tākaro mo te kapa poi tūkohu haua o Aotearoa. He matea hinenaro tōna, engari kaore i te whakararu i ona pukenga tākaro. Kei ai ngā pukenga pairawa atu mo te mahi poi tūkohu, and he rawe te kēmu ki aia. To be in the New Zealand team, you've got to play hard, you've got to really be committed, and that's what he is. That's why we're proud to put him forward and really proud to get him accepted. Engari, ko te moni tētahi o nā take e whakararu nei i tōna haerenga ki Athens, Greece. He te kaumārima mano tāra te utu mo tēnei haerenga, e rua te kaumārima rau noi hōkei aia. We're fundraising, our club is fundraising, but I put half of the money already in. We really need to just keep fundraising, so our next goal is $2,500 for the next instalment in November, and then we've got another payment in February and another payment after that. I tua atu i te poi tūkohu, he mira ka kau te mahi a Wiremu i tua o Karaka, hei āwhina hoki i ki nā utu. 50,000. Aha koa tōna ike e tūpono tonu a Wiremu ki o nā moe moea. Tā pārata whai, te karere.